Hakini kapor ka benta, ginapoi no siya ka benta ya ka bangin yo pan siya skor, ya ka jing slok na kaktiyan ka bakut ka jong ublay. Habang la duway ya ka ay ka ba ublay kwa pan kran na ka benta jongi, la siya na ka do not ka jonga, baka ni kapor, an ay ka jing hikay yapi, siya pang jong ka jing pensyoy. Kumta ka pang ka bangin ya slok, kalong ka jing pensyoy. Kejing keli ke mi kelong, balai badan kam banikren ya kini kaphang dan arteli kejubab ke beningkong na marba kini kaphang jo kejing pensyoy ke dekaway na ki doctrine ha ka Bible ka bayasno ba ka doctrine jo kejing hap no jo brio ba ka doctrine jong kejing penim ni hapan ahai jingkren halor kini kaphang kejing pensyoy dai ru namar babaro nangi ni mat ya ke jing pensyoy. Dan uway ubalak banlan, barok nangi ngimat ya ke jing pensyoy. Di kumta ngidon kam, bangin selok, halor ke kapang ke jing pensyoy. Ke ke bangin let, ngin sedang ningkong da bangin pet chapang ke ke jing pensyoy, ke baar ke jing pensyoy kawan kemat ke balai ngin pet ki daw bangi syak pensyoy, kemat ke basau kat nu ngilak ban syak pensyoy, kemat ke basan kerukom basyak pensyoy, kemat ke bandriu kijak jing pensyoy ke Bible, ke banyo ke bamit ke jing pensyoy, kumnungin le ban job ya ke jing pensyoy. Tu ngini sedang tu kemat ke beningkong, ke jing pensyoy. Kumunga ong meneh kini ke way ke baki brio ki mat ki experience ke jing ke jongki. Ke jing pa entice ke pareng ban le pop persyak ya ublay. Kejing pensyoy kedai ru kebangim la banlat pan barok ko mau no mene ngimat ya kejing pensyoy. Pikin mau ha ke Bible manu basyak pensyoy dingkong ngiken mau ke dingkong ke basyak pensyoy deu Adam bar ke ha ke kitab Genesis lenong ke baal ke balai. Ngiken mau wat inong pen jongi ru usyak pensyoy. Atau eka ke gospel Matias Hebrew lanang ke besau dekat ke bekatsan ke ong urang bak lingdo ubala syak pensyoy haki ke barok kumangi hendai ubam shim lalep pop ngakwaan penket mau pi para bangit bi Martin Luther usyak pensyoy Dr. Billy Graham usyak pensyoy ki pastor ki teman besan ki syak pensyoy barok nyimlak banlan na kejing syak pensyoy Pastor Rick Warren hakaway na kajing tho jong u ong kumni nan puli de kaparing kumbola tho. Since God intends to make you like Jesus, He will take you through the same experiences Jesus went through. That includes loneliness, temptation, stress, criticism, rejection, and many other problems. Ngasutanat bhai kini kejing batai jong Martin Luther habo kren syapang jo kejing pensyoy uang kumni nyemla ban khang ye kisim bakin nom her hasun beneng tangba ngila ban khang ye ki bakin nom shna ye keskum sim halor ka kli jongi kumta ada kata kedur upen bagi kejing pensyoy nyemla ban khang ye ka tambang ngila ban job ye ka Syusyuru abang ikran syapang ke jing pensyoy. Kidan arti likir komperkat. Kawai kiru komperkat kelong. Ladala syak pensyoy ngila liat pop. Resngap ngani tu yepi kipa perkat kum kata kiru komperkat. Baladala syak pensyoy ngila liat pop. Ke jing pensyoy kelong kum ni. Ke jing pensyoy kam day ke pop. Henry ke jing pen ko ngo ya ke jing pensyoy ke day ke pop. Sekawai pat kuru komperkat baki beriu ki dan habaki kren syapang kejing pensyoy kalong dan ki ba perkat bakat banang san ha kejing imensim jongi nginlat na kejing pensyoy kat banang san na kejing imensim nginlat na kejing pensyoy dari kejing pensisya kalong bakat banginang jan syau try nginang mat ya kejing pensyoy Henry kejing jan syau try kay rap yengi bangin job ya kejing pensyoy Kebujing keli ke babot pat kelong. Kejing persyoy kawan na Kejing persyoy kawan na Kejubab kelong ke basyay pa. Kawan na usoitan. Dan pun tili kita kot ba. Kiba pen bau soitan uday unong persyoy. But kapapins kem ba kejing persyoy kawan na usoitan.
ngikin mau kejing pensyoy ka beningkong jong hakakper Eden yu Adam bat ikim la pensyoy mano la pensyoy daw soitan ubawan hakador jong bosen Jacob we kat lai ka ong wat ong no ru habal apen shoy u la pen shoy yang ana ublay na bayaw ublay omla pan pen shoy de ka besneo wat pen shoy ma u yanu ru ka bomot magata baka jing pen shoy ka David hi na u soitan Matias sao lai ka ong ti haba uta unong pen shoy ulawan ha u ulong la melong khonu blay tu hukum yakini ki mau bakin long kikpu Pagkumta unong pensyoy hang ni uday biyang usutan. Waitas lani lanong kabalay dekat kebasan kaong kumni kikintian ngaru na kabentakan ni habang ngamla syasyo ngalapa ya kabantip ya kejingat jongpi ya bakumno uta unong pensyoy ula pensyoy yapi. Pagkumta unong pensyoy hang ni day biyang usutan. Yones katlay kayu tu yangi badai usutan ubala pensyoy hakadok no jong Judas bandino yu Jisu kam ki apostol nang kebesan dekat kebalai deru usutan ubala pensyoy yu Ananias bak Safira bakin syukur ya sim bakut ublay kumta halor kini ki jing shisha kapin ken mau yapi baka jing pensyoy kawan na usutan ngangit ngila soto adu ang tu mentangin ya poi sya kawai pat ke benta ke bangin ya pet ki areas leki benta jo ke jing im jongi bau setan upen syai pan jubab ya kini ke benta ngin ya pensyong nong rem na ka jing sya pen syai jong Jisu haka gospel Matias lanang ke besau dekat ke beningkong haduk kat lai la ya thu yangi badan lai teli ki jing pen syai yau Jisu kebeningkong hakadekat ke balai usaitan unong pensyoy uong kumni lada melong ukon ublay tu hukum ikini ki mau bakin long kikpu jimpensyoy ke baar usaitan biang ubalay unong pensyoy ulong lada melong ukon ublay tu penok iladi na balato un ay hukum iki angel jong usyapang jong me bakin raya me kikti jong ki bayo kumno menjentut ilaki kejat au mau Kebalai jing pensyoy kebalai. Uni unong pensyoy bada usaitan. Upensyoy Jisu ke dekat ke bakandai. Kita ki barok ngan sa ai hame. Lada me mendam ban mani yanga. Ang dekat ke basyakman usaitan ulaya lampat yu Jisu syau lom bajong paulapan ihu ke hima ke pertai barok. Pad ya ke buram jong ki barok. Pad soong itu ki kintin. Ki barok ngan ai hame. Lada mendam ban mani yanga. Ti kumta ngila soto kini kilai tili ki jing pensyoy. But kumta na kini kilai tili ki jing pensyoy ngila pan soto baya ka jing pensyoy usoitan na ka benta jongi kilong haka benta ka jing im jongi kilong hakilai benta. Pada pa syim kelum ngila ban syim kelum kumni da ka ka balat ho ka shithi baningkong Yohanes ladang ka baar ke dekat ke bakat rio. Kaktiin jauh belai ke orang kumni, wei Yohanes ar kat rio. Naba baro ke bah kata ke pertai, ke jingko abrai ke dok, bak ke jingko abrai jo ki kemat, bak ke jing sarong tala syapang ke jing im, kamlong no kupah dari nak kata ke pertai ke long. Berkumta nak kini ngilak pan sutu. Bak ke jing pensyoy kat kum wei Yohanes ar kat rio, pensyong nong rim nak jisyak pensyoy jong Jisu ngilak pan kelum. Bak ke areas ke bau syaitan pensyoy yangi dari lembah ke jing ko abrai jong ke dok, ke jing ko abrai ke kemat, bak ke jing sarong tala. Bak syak ngan penken mau yapi, bak kini ki lai tiliki areas jingko abrai ke dok, jingko abrai ke kemat, ke jing sarong tala, kini ki benta, ki bau beriau utelot ba, ke baka beriau ki telot ba, ki de ki weakest point, jong ke jing im ki jongi. Tengin nyak kam jeliu, ini pek kamut ayu haba ong ke jingko abrai. Ken mau jingko abrai ke dok, jingko abrai ke kemat, jing sarong tala. Kemudian ke jingko abrai, hakaktin parengki on kaktin las, ke jingko syabapalat, overpowering desire ya ke baba lan ni ke besneu. Hari pun sin ya ke jingko abrai la penyedai bagi ke besneu ke balong persya ya ke mon ublay. Dagi ketin pareng ila banong, it is a disordered
grieving. Kejingkwa brai kebabakla, kejingkwa kebabakla bat kebabit. Pila tahu yang i bat kejingkwa. Henry lada kini kejingkwa asin syada kejinglong do hangta kadon kejingma. Kadon kejingma. Nuksa kejingkwa mensyubam lalan. Kejingkwa ya mencutit sa ikitiar. Lada Henry lada pat kejingkwa jongi kalong brai. Sama kalong brai. Tang yakini bat kalong kum basya te merau. Kata dekat jingmut jong kejingkwa brai. Badin tak dau ketin jong boleh Jacob away dekat kebekat sau dekat san ke ong. Henry la penshoy ya away pa away baro habala ring pa ya u da kejingkwa brai la ke jong hi. Pat habala riam ya u. Anda kumta kata kejingkwa brai haba kalapun kakha ya kapop ti kata kapop haba kalasan kakha ya ka jing yap ken. Lagu tu ngila soto ke kejingkwa brai ngine appointment ta kam jelio kendian ngine pet ikini ki areas ke bo sultan open shoy ke bening kong apun mau biang ye pida ke open shong nong rim ke jisap pen shoy jisu ke de kejingkwa brai jong kedok Baleng beli la pensyong nong rim kumta na ba kejing areas ke bening kong ke kejing kwa bra jo kedok na kejing syap pensyoy jong jisu dai na marpet ba ke kum no sultan pensyoy jisu. Hakapot po sultan pensyoy jisu uang kum ni ke bening kong. Lada melong ukon ublay tu hukum yakini ki mau ba long kihpu. Ken mau ke negeri kapor ke bau jisu udan ha kejing syak jing en. Bat kadon kejing dawa ha kejing don kam jong kedok bat kata de kejing tengan usoi tan yu i bat ka biang ban attack yu jisu ha ka kum kata kapor ka de kejing don kam jong kedok kum ta ke area ka bo setan un pensyoy yang iru ka de lemba kejing kwa brai jong kedok ka bahar hari syal poisha bahar ngakwa un penken mau yu pi da kejing kili. Kaya kita kejing kwa brai jo kedok ke bapau kini kesengi. Kejing kwa brai jo kedok ke bapau kini kesengi. Ngi i kini ke kejing lingkar jo ke syong kha syong man. Sexual immorality. Nang ta pada ngi i nama kata kejing im jo ki brio haki jing subang haki eki balong kinjadok ki balong kinja pertai ki balong kinja do bat kumta ki gat hadu pot pan ong baki sutenan ki yo ya ka pleasure ki sutenan ha baki yo an penhun yang ke jing kwa brai ke do koi padu ke nuksa ke jing kwa brai ke do ka bing ini ke sengi dailing ba substance abuse daki wiki kintian ke jing pendon kam ke drugs ke jing pendon kam yo ke kiat yo cigarette bat kumta terter ki beri ki sengohun ban pen ai ke jing hun ni ke jing kwa brai jong ke dok ba kum tai ke don ki wei pat ru ki jat jing kwa brai ke dok ke bing ini ke singi ta ke baar ke benta ke baar ke de ke jing kwa brai ke khaman baleng ong kum ta ban pen scam ba ke jing pen shoy jong ke baar ju jisu ke de ke jing kwa brai jong ke khaman pai biang sya ke jing pen shoy ke baar jong sultan yu jisu Usitanu la lampat yu jisu syau lomba jrong pada baula pen iyo ue ki hima ke pertai baro pada ke buram jong ki baro baula ong u kita ki ki baro ngan sa ai mela da men demban mani yanga hang ni yu i bau sultan ulai lam yu jisu syau lomba jrong baru le amno ula pen ya u jisu la pen ki kmat ki jong ujisu ya kita ki hima baka pertai baro kum tahun seong kini baro gena ya mera da mem dam ban mani yang ha kum tahu sultan pendon kam da ka jingkwa brai ki kmat ke di ka wei pat ke area ka bu sultan pendon kam ban pensyoy yangi kemud iu ka pen mau nama kata ke jingkwa ban yo ya ki ki baki wei ki ya ki ba ngi yo i ke Bible ke yutu yangi bakal ikan nihi ke juk ke rukom ke bu sultan ula pensyoy ya ka im bat yu Adam hake kitab Genesis lah Henry tiha ba kata ke brio kala yu kala yo i daki ki khmat ke mau yu ile khmat bau tau ding ulong ba ban bam bat uba internet ki khmat kala shim no usok jong ubat kala bam ru kum ta ke area ka ba ar ke jingkwa brai jong ki khmat bangikan mau ru kum kan luksa you David
ngat ka jing pensoi jo ka jing kwa bra jo ka khmat habau yu ya ka bat sheba ka badang sum ba kum tau kwa penhun ya ka jing kwa bra jo ka do ka ba sedang na ka jing kwa bra jo ka khmat ke ka jing kwa bra jo ka khmat ka bang yu ki ba pau kini ki singi dan bon teli ki nuksa ka wen ki nuksa kini ka bang yu ang ka social media scrolling mo pi ngetip barang ni pendan kami ke cellphone pi tip kan nu kalong addictive ban scroll ban page iki reels mo kalong so addictive teng poi perkhat balaya ka por ban page iki reels ban page iki shorts ban page kumta ter nang ta pada jingko braja kemat ke bengi ini ke sengi ke dalam ba ke jingpen crowd ya ke pornography but ke sexualized images iba ishir kai ba menta ke bengi sok wa banyo ke phone jongi jingko braja kemat mana but dan bun skiwi patru ke bang ko afen seperkat himapi ki ba pen i na magata ki area ke baar ke bo sultan open shoyingi dalam ba jingko braja jaga kemat ke area ke balai ke busultan upun syayingi ke di ke jing pen syai ke jing sarong thala baling ong kum ta phai byang sya ke jing pen syai ke balai jong sultan yo jisu ong kum ne la da melong ukon ublei tu peno ilade na bala tho on ai hukum ye ki angel jong u shapang jong me ba ken ra ye me ki ti jong ki ba yo kum no me jin thut ya la ka kejat au mau ke bang yu hang ni para bangit ke it kelong bo sultan acknowledge sangap ha ya ke jinglong jong jisu kum ukon jong ublei wang te mana la da me long ukon ublei tu peno ile dia sangap acknowledge but ke bor ke bo jisu dan but kum ta de kini umur pan pensarong ya jisu umur pensarong yu jisu di kon jong blay pensarong yu jisu ulak pan hukum balada melong kon du blay tu penok ila dina balat ha un ai ki hukum ik angel jong u shapang jong me bakin ra ya me ki ti jong ki boyo kumno me jentut ila ki kijat homa tu pem kumno bu sultan upenon kam ni ki kitien pan pensarong yu jisu bakum ta ka area ka balai kumbala long yu jisu ka area ka balai bu sultan upen shoyingi day limba ka jing pen shoy ya ka jing sarong thala kumta kini ke area ke balai ke bau sultan pun syayingi dari lembah ke jing sarong thala balai ke jing sarong ke longkum ke jing pun syai pikin mau ne Isaiah khat saw khat ad khat san ke bi thu ingi ke jing hap jong Lucifer ke day namar ke jing sarong bat ngi iru ke ka wena ke daw ba ke ka pen ko ngo ke jing pun jong sultan day namar ke jing sarong ba pin long kum ki blai ba kum ta ngi gane de area tiki kita ki jingkwa bra jo ke jing sarong ki ba pau ki singi ong i bon rukam ki jing pin shoi ki jing sarong thala ka wei ka bang ong ki ka pateng ki jongi ka self promotion culture ni promote be yeladi ke culture ke jinglong ke balong ngam don kam inu I don't need anyone ke jinglong ke ba pet po ya ki wei nanta ke jinglong ke balong sarong riu blai bangi sngo ba ngi kham sngo riu hok mangi ban ya ki wei kita ki dur ki ba pen i ya ki jing sarong thala ki badan hakini ki sngi tikum tabu ke jumut jong pi para bangit bi balarangi keren ye ki areas ke bo sultan pun shoy yangi upun shoy kumbola pun shoy jisu ki likely benta jika brai ke do jika brai ke khmat bat ka jing sarong thala dah ketu ngine poi shakui ke benta ngasukwa pan supun i ye pi kindiat ke jing ye per hapren ke jing pun shoy bat ke jing tenju pila dangi ong jing pun shoy bat ke jing tunjuk ke jing per ke bening kong ke definition and ke jing batai la ding ham batai jing pun shoy ke jing pun shoy ke jing pa ban laptop ban persha yo blai tadi jing pun shoy jing tunjuk ke dei ka trukam ban pet ke jing long shisha jo ke jinget ba ke jing long kristan ke bomot ke ke test ta kata jing per ke bening kong ke benta ke ba ar jo ke jing per ke dei ka tunrai ke sos jo ke jing pun shoy dei syaitan ke sos jo ke jing tunjuk day ublay vi kum Abraham kum nubu tunjuk mo ya ke jinget ke jong u da bo pha ra kenya yu khun jong u isang
Nang ta kawai pat ka area ka bang I ka jing per pedeng ka jing pen shoy ka jing tunjuk kalong kumni. Ha ka jing pen shoy ka jing temu jongka kalong ban le pop ban pa sedujok. Hende ha ka jing tunjuk ka jing temu jongka kalong ban penjanai ya ka jinget Kristan. Way Petras way Henry Nyo Jacob way ar hadu saw kilong kidekat pen skemi kata. Nang ta pada sakawai pat ke area ka bangi I ke jing per pen ke jing pen shoy ke jing tunjuk ke de syapang kumno ngi de banlong. Ha ke jing pen shoy ngi de banlong adekar bangi num liat ha ke jing pen shoy. Hari ha ke jing tunjuk ngi de ban kemen what happening ke jing tunjuk. Te kumta Jacob way ar ka pen scam kita way Petras way Henry ka kemen happening jong ke jing tunjuk. Kumta ngi yo I ya kini ke jing ya per happening ke jing pen shoy ba ke jing tunjuk. Dah katu ngakuan penken mau biang ipi nyala depan ni keren sepang ke ke jing penshoy ke wan ke areas ke bengisya penip shoy ke jing per pen ke jing tunjuk ba ke jing penshoy. Mentang ini poi pat syakawi ke benta berkata kalong ngini pet balai ngisya penshoy. Balai ngisya penshoy. Ke daw ke belingkong namar pakadon ke thma ke bakinjamin sim. Kadon ke thma ke bakinjamin sim spiritual warfare. Haba ang thma bakinjamin sim. Ke jinglong jengka kalong menu kadi ke thma ba ke jinglong jengka kalong ke bakinjamin sim. Dan buon tili ki jing batai ni ka ni ki jing batai ka ang kumni ngan pulir ka parangan penkala kasi ka spiritual warfare ke jing katma ba kenjamin sim is that conflict kadi ke jing ele being waged in the invisible kabarayale haki ki bangim yo I spiritual realms ki ba kenjamin sim that is being manifest bakila penpau in the visible physical realm. Kabala penpau haki ki bakin jado. Bakum tabu ke jingmut jompi. Jing tma bakin jam sim jing yele bamyo I ki bakin jam kabale haki bakin jam sim tang bakabapau haki kabangiyo I baki kilong kinja do. Kata kedai ke jing batai jong ka ketien jing katma bakin jam sim. Dan buon tili kita kat nak Bible, hendak kebahagian tam kena Ephesus sendiri kat na baki jingile jongi kamlongi kesnam bat kedo, hendak yaki hima, yaki bor, yaki nongsen syar perthai jong kena ke jingdom, yaki jingbaman bakinja mensim haki kinja beneng. Kumtala pishim pi nama kata kesnam ba kedok kedi ke bolong physical ke hima yaki bor kedi ke bor hendrai yaki nongsen syar pertai jong ke jingdom yaki jingbaman ba kenjam mensim hakikin ja beneng. Kumtakan mau wadum klet para bangit biit mana kesengi ngabat pi ngidan hapdeng ke jingile ba kenjam mensim kadon kedi ke jingile ka ba kenja mensim ba kumta ngiyat lemba ke jingsyak pensai. Kadau ke baar, paling isyak pensai dari nama syaitan ukwa begin mani yau. Matias saw kendai du siapa bikin mau ketu buong Yesus ki barok ngan ayam lada men dem ban mani yang kum tahu syaitan ukwa begin mani kum ta pa ikajim pensai. Kadau ke balai baling ini ban isyak baling mengisyak pensai dari nama syaitan ukwa ban penjat yangi. Way Yonis sipo ko ong Yonis sipo ko ong usoy unong tu 100 tang ba unyo tu ba unyo penyap bat unyo penjot de tang bantu tang penyap ande ban penjot de kata kedi ke agenda ke jong setan ba kumta nya pi nya banyak limba ke jingsya pensai tungin nyam kam jeliu ngine pet nama kata kirukom bo syaitan upun syai yangi. Dan buon tili kirukom ka Bible kaya thu yangi bo syaitan upun syai yangi. Kebeningkong dari lembah ke jingtok ke jingsyukor. Deception. Jingtok ke jingsyukor. Yonis pra sapusau kong. Pi long na ukpa jong pi usyaitan bat iki jingkwa jong tau ukpa jong pi aman banle. Utau lalong unong syok no brio naduk ka beningkong bat jusa ha ke jingshisha. Na baka bashisha kam dan satya hau. Haba Ukraini ke balam ler. Ukraini ki laki jong. Na ba ulong balam ler. Bar ukpa jong ki jinglam ler.
kum ta ka kerteng jong syaitan ude kupa jong ka jinglam le father of all lies. Ba kum ka kerteng kum ta ru ka kam ke jong u ni ida ru Genesis lai we sau ka jing penshayu Adam ba ke im usulam ler bet. Mau usulam ler bet. Bangi ike bule ke kitab Genesis artili ke jing kren syaitan open artin ni ke jing shisha ban utak iki. Ban ule kum ta hadup mentara. Thok usyukor, jing thok ke syukor. Kum ka nuksa, modern ki beri ki berdikiat. Boleh pidi ki ong badan ke problem badan jing Bat kadang kerukom sutuk bala da dikiat, hapa badan jing problems, kan pelong ye pi, ba pen ja no ki problem. Katadi tak thok. Harga kiat kan penjat ye ke jing jong pi pakai yang kesam. Kebaar, kum rubu syaitan upun syai, ling ba ke jing pin matla iki kmat ki ba kinja min sim. Tin jong blay ar korin sau ko ang hakabau blay jong gani ka perthai ula pin mala no iki jingmon ik bam ngai khnang ba ka jing shai ka gospel ka buram kris ubalang ka dor blay kanam ting shan yeki pin mala yeki khman i ba kin jam sim ki jimut perkap kin jam sim ni ikum kan nuksa u Judas ula syapin matla iki khmat ke bakin jamin sim da kejing kwa lalot bat kejing it's by jong u ki farisi kila matla ka jing im ke jamin sim jong ki da malapin matla da kejing sarong usol haswa ka linti sha Damascus haswa bon priang Yesu lapin matla da kejing long jing shit rehem ya ka nyam bat ya ka rukom ke jong u bat kumta Usutan upun syai ngi dak papin matla yaki bakin jamin sim. Pilaban mudur uyawe ubrio ubarung haka kamra ka basyai bha ke badap tang da ke jing syai jong ka lai jing khai yet ru lapli baki sngi ru kayo banrung haka ta ka kamra hendak tahu brio urung ta baduang balai ka dumsa hang ni balai ka dumsa wala daga laik latang ke jisha juga sengi ke dan mo balik ke dumsa ki brio ke badan hajan chong u pilaban mudur kila lingo ki ong kumno bukran ni ki kitien haka kamera ka basyai full of light hande wong balai bakadum ke ke kamera ba kadu kin susutu bu ong yiti ki kintin ni namar lap te matla ya ki kamat ke jong u da ke jan la te matla ka kamat jong u da ke jan kum ta kini kapinkan mau yang ngiken ba anda la pli ye kata ka jan ke belate ka khmat jongu kum ta unsuyo i ye ta ka jingshai ka badan hai ta ka kamra ba kini kapinkan mau ngi kani ken kini ka berkom ke bau setan ule ute ma ka mat la ye kini ki khmat ki jongi bagindum yo i ye ka jingshai ba kum ta de ban lao ye kata ka jingshai bot setan ule kum ta nang ta pada ka balai ke rukom kum no upun shoyingi uriam makiriam ka hok bat ka jingshai hakitin paring yang masquerade mo ka mon pretend to be someone you are not ban shulet mele banlong i ka ba pipim shimlong i ar korin khat we khat lai khat san ngilingot le kata na maru setan hi upun serim bila dia balu angel ka jingshai ba kum ta setan ule kum ta upun serim bila dia bu angel jong ka jingshai ba din ta ka daw i kini kisi ba ya kini ka ya ka jinglong jong setan upun serim bila dia bu angel jong ka jingshai Sakawai pa kebenta dalam baki kam kelak bat pela. Kumno pun syoyingi dalam baki kam kelak bat pela. Artis selani arkandai. Utaken ubah kejingwan jong u kalong kat bakum kejing trei usutan dah kebor balik dak kelak balik kejing pela balam leher sengap. Kejing trei usutan dak balik dak kelak balik kejing pela ki balam leher. Matius arpusau Jesu la krensyai bagi sedan ki Krislam ler ki nohi kai ki bakla mo bakawen ke jinglong ki le ki kam kala bagi bapla bakum ta ka Bible kala ai ke jing maham jongi ambaro ye ki kam kala kam pla ki dei ki bawan na ublay usaitan ula bosyai kan buktin pareng Satan can produce counterfeit signs and wonders. Ula ban penle de ki takla ki ba kla bat ki ba pla da ka ba syukur ya ki brio ban penjengai ki brio na ka jing shisha. Upun shoy yengi nama kata bangin nget ki bam shisha lamba ki kam kla ba ki kam pla. Ngi ku muduksa
pengimli ban klet para banget bi bu sultan ru ulak melek umta ngiu Simon ma kam ki apostle pra kena unong lek bertong pi ulek ki kam pelak dak bor jong sultan te kum tau pen shoy yangi lema ki kam kelak kam pelak kabasan upen shoy yangi kur kom pen shoy ki jong sultan de lemba ke jingdok bat ke jing sngodap ngasuh tenang bahai kini ke jing duai jong agar proverb klanong ke balai po pradu kendai wang kumri tupen kerja se jengai nanga ya ke jing thala ba ke jing lam ler wat ayanga lemni ke jing kerdo lemni ke spa tu besar yang ada ke jing bam kat ban biang yang yo bangan sngodap bangan len ye me bangan ong utrai long way lani yo bangan dok bangan tu bangan penan kamben ya ke keteng ublay jonga Pagani dia menolong kejing duai ke jong apa jong pi para bangit pi mau kumu agar ubastat bagi duai ke bahap pedeng kejing sodap kejing kerdu pakata kali kejing sohon tenring aku aman pergi mau pi ubusutan penan kam lembak kejing duk kejing sodap kum kan uksa aku aban dia tu pi sisin mu samla wan mani kendu yang awang pastor aku aban dia selak pat pi andang lai syang awang pastor imei jonga itrei kedukan syah la bon snem Bitri shitom bai penang penstart dengan mentang ladap ke master jingpuli degree ke jonga ngalai sen ai menga kwat ben syong nak mengampat yo akam long ne pastor bangan kumukhon kristan ban play de ka wine store sengap kini kicing kili ki ba shisha ke ba pen i bala tenjuk yangi nama kata kamu bala pen shoy yangi dak ke jingdok ke jingkeduk sakawai par ke area bu sultan pen shoy yangi lengba ke jingno mensim Ngikin mau Elijah, ways im lanong kabakat kendai dekat ke basau. Ukran itu kintin. Kalau biang kata menta try to shimno ika jing im jonga ngam na bangam long kambha baniki kepa jonga. Pi udah dah kapor ke busung no mensim ha. Bu soitan pen kam dah ke jing pen no mensim ban pen syai. Yang apa dia pi bulek kum tahu soitan pen kaman pen syai dah ke jing no mensim. Kenang balik you pun yo penjat ini. Segap kini kecing dua Julai jauh kelong bu kuat syuk ban em. Kuat no bu kelak no un penjat no jadi mo pokok tahu sultan penenkam. Kecing songo mensim. Tikitu kilong ki benta ki rukam kum no bu sultan upen syai ini. Dah ketu ngakuan pengken mau biang ini. Yang ada banyak keren Jepang ke kejing pensyai ke wana ke areas ke bangi syak pensyai, ke jing per pen ke jing tunjuk jing pensyai, ke daw baling ini syak pensyai, ke rukom bangi syak pensyai. Ban mentang ini keren ke bakat duk kemat. Kum nungin le ban job ya ke jing pensyai. Kum nungin le job jing pensyai. Ke belingkong dah ka ketien ublay. Dah ka ketien ublay. Ngin job ya ke jing pensyai para bangit biit dah kini ke ketien ke jong ublay. Belai ngong kumta nama kadon ke jing pensisha ngalong ipi meneu jisu usyak pensyai. Bakum no jisu job ya ke jing pensyai dai ke baka ketien jong ublay. Dan kan no teli ke jing pensyai jisu dan lai teli. Bakum no jisu job kini ke jing pensyai. Tangin ya pa ke Bible. Ada fidan Bible fidan pelang bat nga. Lan dekat ke basau habal apen shoyu Jisu dari itu kintian pikir mau kita pen shoy ningkong dalam beri konu blame jumpa shoy ke ningkong bon pen kelak pu yau mau hendak Jisu ongkum ni hendak ulai tu baru ong dekat ke basau la tho bom tang do puhi bon emu breu hendak kintian baru bami nak syuntur blame Kini ke jing jubab jong Jisu kedai ke bau pendan kam dekat ketien jong boleh kum ngi tip kata ke daw kolong bau Jisu sedang ban ong dah tu ke ketien latho pada bau ong latho kemut uai reference ya ketu ke bau la jubab sultan ke bau ong bam tang dah puhi bau em ubriu ni dekat ketien baro pamit ke sentur ke jong boleh hang nu latho kata di Deuteronomy pralai kumta upendan kam dekat ketien jong ublay ban pen i bau Jisu ka pen i bau Jisu yu job i kejing pensyai dekat ketien ublay ka baar kejing pensyai ka baar sultan ola na melang ko ublay tu penoi la dina bala tho on ai hukum iki angel jong Jepang jong me ba ki rukin ra ka keti jong me yo kumno menjentot ila ka kejat hau mau u Jisu jubab kumno i kejing pensyai had ka banyo Jisu la ong hu la tho pat Sam om you know la thok pat menom tunjuk you try bo play jong me hang ni rung i bu Jisu jubab you nong pen shoy de kabu I reference
sedang dekat jubab dekat baong la thok pat. Hey la thok. Deuteronomy Henry kan riu. Penam tunjuk yu tribal blay jong pi. Kum ta kini baru ki pen i ya ke bor jong ka tien jong blay menjop ya ke jemput syai. Sakejemput syai ke balai. Usoitan ulaya lampat yu usulum berjerong bat kum tu fikir mau la itu fi menne bat wong ni ki ai baru angan ai hame la da mendem ban mani yanga. Jisu jubab kum noi ke jemput syai. Ha ke dekat ke basipau jisu ula ong ho hilet no me usoitan na balatho wong biang jisu na balatho men mani yu trai bo blay jome tang yu uhiru men syakri. Kum ta hang ni ru ngi ibo jisu jubab da ke reference ya ke tien ke jong ublay na bau ong na balatho but hey latho Deuteronomy Henry kalai kini baru kipen i bau jisu penankam da ketien jong ublay ban job i jing pensyai. Kum ta ka khat yang ina magata ngirungin job i ke jing pensyai da ka ketien ke jong ublay. Pakum tanga kwa ban khat ipi syakilai tiliki dak pi pihak ban le ka ketien jong ublay. Dak pi baning kong kolong puli ka ketien jong ublay para banget bein. Dak pi ba puli lendet ikida khat kot ba kisi ang an apple a day keeps the doctor away. A Bible verse a day keeps Satan at way. Pakum ta puli lendet ikida khat kot ba. Pakabalai dak pi balai pusan ya ka ketien jong ublay. Kum tang khat ipi nama kata puli lendet pusan ya ka ketien jong ublay. Kabaan kumno penjob ya ka jing pensyai. Ngidei ban tmus kem bangin job ya ka jing pensyai. Ngidei ban tmus kem ngidei kut jingmut. Pikin mau ni amu Daniel lanong ke bening kong dekat ke pra ke Bible ke ong Daniel ulat tmus kem ala ke dono bunum pentikit ele ke jing bam siem. Pikin mau amu dono ke tu ke por ke bau siem di bukat nesar upenong ke jing kawai jung siem na ke benta baru ke bawan pulia ke jing start nong kaldi andre andau Daniel ke porlok jung ukila yu i ke jing bam ke Bible ke ong Daniel ulat tmus kem ala ke dono bunum pentikit ele ke jing bam siem. Sab tu kintien ulat tmus kem dalam kedonon. Ulah kut jengmut dalam kedonon. Kalau parengon Daniel resolve ulah kut jengmut monum pentingit dari jemam sih. Bakum ta para bangit biit. Pihak ban tmus kem bangan job di kejemput syai. Pihak bakran Jepang kata dan arteri pihak ban jid ke jing im para bangit. Bakata kalau ban sengap ke jemput syai ni ban sengap ke sur ke jong ublay. Ban sengap ke jemput syai ni ban sengap kesur jong blay. Nadi kiwi kinti melawan pen kongo ya kesur jong syaitan unong pen syai ni ban pen kongo ya kesur ke jong blay. Bakum ta tmus kem ban jid ban sengap ya kesur ke jong blay. Kabalai pihak ban jid ba ya ki perlok ki jong pi. Ya jid ba bat nu ba pi dei ban yadan. Kaktiin jong blay kapun mau ingi baka bor kabari yu Daniel bulak ban job ya ke jing pensyai di namar ulong udon ki parlok ki badai perkat pi mundur ma pi jendelada u Shadrach Meshach Abednego kim tre ban ya Krisyan yu haba ulak tmus kamal ke dono ban pentil di jibam sim jakum no mundur la u Shadrach u ong yu Daniel to sisin bam ka bam am dan batip dan bi jakum no handre baro laingot kentup yu Daniel sangun kiran keju kejumut bakum ta ka pen i nama kata ngihapan jit bha bat nu ngiadan ngihapan jit bha ki parlok ngihapan jit bha ke company of friends bangingi jit bakane de ka rukom ka bangila ban job ya ke jipun syai ka tin job by provokat ar punriu ka kren syai ngihapan jit bha ki parlok jongi we karin kat sunlight pulai kong tu wat syak ban syukor pi ka jinge selok basniu ki apen put plak ken ya ki akor ke babah mau ka jinge selok basniu ka pen put plak ken ya ki akor ke babah sam ka ban ningkong suk tau briu bam ya ke jing selaki bam man lem neu bam yang ke lenti ki nong pop lem neu bam syong ha ke jing syong ki berki ben bakum ta jit bhai ki porlok ke basau fide ban le ban job ki jing persyai kalong shlur ban pen ya per shlur ban pen ya per dare to be different pikin maun em tikilangut jong porlok jong Daniel Shadrach Meshach Abednego
La penyeng ya ketu kedur blay belasna dus im di bukat nesar. La hukum babarok di ban mani ka jemput cungker ronsing. Balada mani di ban bread syaki syakalawarding. Adalah put ika ronsing barok kila daman mani. Laingut ki yang klem mani. They dare to be different. Kilong slur ban penyeper. Komentar para bagi piru slur ban penyeper. Pimdan kam lada baro king le ngimdan kam man le mangi ngimdan kam ban em ketu kom perkat. If you cannot defeat them, join them. Dare to be different. Ki brio ki baslur ki brio ki dare to be different. Kebasan wat syanya haladi. Wat syanya aljong kabor. Ketin jong blay we kon spokan kong utaw bomut bo yang tun sumar bo yo unkelan. Wat syanya halaka jong kabor. Kaban rio kumno pun job ikut percaya ya le you syaitan. Ketin jong blay Jacob sau hunyo na mar kata tu depan kongo ila di hau blay henry tu ya le persya you syaitan tu pit yap no. Pihak menile para bangit pihak. Pihak menile ya kejung percaya. Kaban nyo pet yap na kejung percaya. Timothy arpu ka khot ingi begini ban pet yap ni kejing pensai bakum tu pet yap ni jong ikin mau you Joseph u pet yap ni kejing pensai jong ka kurim jong Potiphar u pet yap bakum ta menghiru what boy ila dia ka compromising situation pet yap ni kejing pensai para bangit pi la pi soto ak tu ka jaka ngan dalet ngan sadikyat pet yap mentala ngan le tu ka jaka ngan syong tu ka kamera ngan sapit pornography pet yap nang ta la ngan le itu ka jaka begitu ki perlong ngan salek ki kabam dei pet yap o ketin jong blay na ki jing percaya ka pra what shong sa ha ki jing sha job baling ong kumta namar teng ha ki jing lenti ba ki jing percaya ki jing le ki jing percaya sha job dei mo ngaru nga sha job teng ki jing percaya mo hande what shong sa ang ta para banget believe them na marka Bible ka ong Rome san arpo handa baka pop kala roy belien ka jingai kala loiker hai kam tam wakum ta wat shong sa ha kijing bakla kijing hap kijong pi na mabaka jingai ju jisu ka roy ketin jong blay ka ong sam lai punyo arpu saw lau hap ru unom pen kelon khat you na bau try krisyan you dala ka kti proverb arpu saw khat nriu na bah nyo sir u hap u bahok ti un yeng pat Henry yo bamman la pen kelon da kejing jenjar. Yeng pat para bagi wat syong sa ha kejing jenjar. Kaba pra kaba ngiapan le. Kerang bangilak ban job i kejing persyai kaba pra ba khaduk kelong ngi kedi kejing duai. Ketin jong blay ke ong tu syarai tu duai ru. Pa pinom let syapok kejing persyai. Ka mensim shisha ka smat Henry ka dok ka tulot Matthias arpundriu sapuwe. Wa kumta syarai tu duai ni hapan duai para bangit bi bangin job ni kejing pensai ken mau ni ha ka we ni kejing duai ka ba ka ba jisu u hikai yang i syapang ha kejing duai try ka we ni ka benta jo kejing duai try ka ba kaktin jo blay ka hikai yang i ka long kumno duai palat na kejing pensai Matthias sendrio khat lai ka ong to what yalam yingi syaka jing pensai ru henry tu sumar yingi na kabasniu na baka jong melong kahima bat kabor bat kaburam ru ala kerta amen bakum tangi hapan duai try pelat yingi na kejing pensai what yalam yingi syaka jing pensai ngan penkot no ini kejing kren da ka bakhat yingi say sin biang nama kata kum no ngila ban job kejing pensai di ka ketin jong blay da ka batmus kam ban jet ban yang scam ban job ban job kejing pensai da basngap ka sur jong blay da ka jet bai ka parlok da ba slur ban penyeper da ka ba num syanya aladi da ka ba yele yu setan da ba pet yap na kejing pensai da ka ba num syong kejing bakla pada kejing duai ru banum sya yalam sya kejing pensai ngan penkut no ini kejing kran jangan ada penken mau biang ipi ngilai kran sepang kejing pensai ngilai kran sepang ke kejing pensai ngilai kran sepang kejing pensai ke wana ngilai kran sepang ki areas ke pengisyak pensai ngilai kran sepang kejing per pen kejing tunjuk jing pensai ngilai kran sepang ki dau ke pengisyak pensai ke rukom pengisyak pensai kumno ngile ban job ya kejing pensai ublay unai boring ai fi para bangit bi pra bayale pra bay kenduk jing pensai gini yang scam dan marken mau la ngi sha job kejing pensai ngin le pop
pag-impesusi ublay na boring dala dingim na ngidon kami mensumo ko jong ublay nam takaburam jong u. Amen. To ini duay. Kendran ngala kongo pangala kreni kaktin ke jong me. Pangaduay kendrat bi bamen pendai kini kaktin jong me. Hakadua nuot jong ki kun jong me ko try. Bada shisha kendrat apa dengan kejingile ba kejing pensoi kendrat. Ngin long kinong job malakasngi. Namar mala job. Ya ka pop. Mela job ya kejing yap. Dan ba kejing yap jom melo ding pena ba kejing mi pat kejong me. Na kejing tap. Ngai ngu ya me kendrat ba me kreni ka ketien jom me. Pendai ka kedua nuot jong shim ka burom siladi. Nama ka di tangi me man kraw. Pada dengan mandrut nama huji sungi pan kini barok.